Tulis pun bawa langsung bila itu berarti mata bila bukan mission. Di election MP itu pun hamo sedang sini. Ke MP election hamo sedang marba haga sisa jangan dan sependap jaga meeting po Moson Station. Tengah khod ig leader na lagi jong sinong. Tu mending bang khodlun dari President Secretary jong ki primary unit Keliawan. Barang senguba ka election hamo sedang hak biade nadu ka borda nadu hajirong orang senguba ngadon confident ba ke parti ka khlai. Hari Senin ibadah prak sempurna lahir badan sa konstitusi pi. Kanang meeting khusus antara pi semua berbatin kesan dia no. Ngayo sengogi lahir badan city gini ki tayo bladep. Tendai kumbalong hadu mata ka response keempat long kata good response tambah fintip aga politik semua mal bau la daulik biang maka jingkala na politik selese nak wei tayo kat kumjing yo issue mla batai tengah mla ban garanti di gibril la jong gilong intak gibril la jong gilong bai gedon di bani Tapi UDP kan yakun betul artinya yakun percaya ka NPP ne ya ka kontras ne ya no ni upra ngampan lah hadu mentrabangan akses lada kejing lek jongi kan long bat BPP ne bat kongres ne bat no tambah one thing I'm sure bangi don kejing lek ko khlai ka BJP sepenyang kertong lah sendang ko ha ka ni ka selong ha so bakabut BJP ka bun sendang kan lek betul ketu ngadang fa ka segidang kondok ka survey bentang ngampal apa no nganda kesan sisa ya ka NPP kata ngampal apa dong fiba nomor mentang ngadang survey ngadang wat benya nomor ada ka BJP kambu kandidat atau kinlai kesan ni NPP ni kesan kongres ni kesan yang ini ngadang persamaan connect ngadang under survey kadang don ka survey kita ke NPP hamo sedang kita lang macam pliang bat baalgen ha atau kan diterang kan bertanya ke MP aga jinsian la dagi tri sisian adu kamasim kediman flight tambangai page habangai sengu ko khabar ka kam dalong than to kum tan marba ka MP election wat mangar udah ngabdi hu kandidat biar hi ledi te ban siong ban badlut igibri 100% kamang masuk te ndringa persama nak pilih pai ba kirim dia dor kadoni kai kenorim ke baka UDP kan lek mentai pai ba kan lek MP tak so kenorin ko pangijukran hi berboran margi kam masateng juga state bro ko wain maru MP di national leader ban kran po parliament ki kam dan sateng juga state juga gudang bon hak ban penung juga tin khasi ber tin garu hak ai schedule number 2 berka inline permit ke bangidang sateng ya kene ki haban ai pressure ba ki haban pen ko abangan yu ibu MP juga kran na ihlor kade bagan kai gijing angnut juga state kan urlong ti bidan ang government try kai gijing UDP ngai kunda kawang kino ilam UDP kunda kawang kan ke NPP si kawang bai upra boleh ti kawang bai upra boleh ti kawang ya ke NPP aman ki government ngarung adon government ngi adon ka ruling tu ki opposition barabar ki opposition and ruling they are always in the coalition course nomor opposition udu opposition de barabar umdan kana daw habat daw bai tiga tamla that is natural kata mungkin ikon kalau punya pedang yang sarkar beliau kajulong progres buat BPP kajulong oke tu setelah itu dia mana semat pinang pelong meeting ya hamos ramah terakhir lo pelong tu isin ka terakhir pelong estang ki pocket dan shoot meeting baik lah pelong pocket barit bergi leader dia ni ngelong ni leader le jom bakin take care bagian baik bahaya lagi perlu le jom hamba haman lagi police station kabordar di bendai kambun bendai kasi try kabut tu kan lek semua iya kelelang ke divide melak menung ke fracture kadang ke fracture tu mbak melak menung ke kidon berswing sini kidon berswing sini national party kidon kumtat terten tak boleh sebut